Саламатсыздар достор, бүгін 32 декабрь. Тамаша достор, 31 декабрь 2023. Жаңы жыл. Жаңы жылдық базар. Киргенде эле сол жакта эчки бар экен. Канча сурап атасың дос? 5 сурап атам. 5. Козгоч? 6. 5-6 экен достор. Базар тайгак эл, бирок мындай бир аз азырактай да. Канча да майрам сөздөй да. Канча сурап атасың я? 6. 6 сурап атты. Жакшы. Канчадан болду я дос? 13, 14. Çoğun koydu 13, 14'ten. Жақшысы. Bugün alıp soyup çesenler bolçudayken da. Bak bugün kişi az. Muhatçar girgende bilesiniz, jaynap kalçalı. Azdan bir sira görüp verelim. Selamünaleyküm. Erkekler kançadan kan ya? Kançadan? 29'dan. 29'dan alıp dur dostlar. Burgaç erkek bu. Kança surap atası? 23 ko. 23 ko kan. Burgaç erkek. Kança surap atasın? 28 surap atam. 28. 28'den kan. O erkek torbaklar kançadan kan ya? 30'dan kançadan berişti? 28'den beri. 28'den. Bugün biraz bağlar götürülüp kalgan okşayt dostlar. Ötkende azırkıday bağga önüne gileygen. Kança surap atası? 65 kançançı tutu? Birdi tuğan. 65 ke dostlar, birdi tuğu tur. Sizlerki kançadan kan ya? Kançan tuğdara? 60'ga 4 tutuğan. Muzo Osman kança kan ya dost? 75. Kançançı muzosu bunun? 3-cü. Muzosu urgaç erkek. Urgaçı. Kança berişti realini verdi? 70 verdi o. 70. Satırmay alar. 70 verdi. Ama mingişti da sat odasın. Kança sıra odasın bunu? Bundele 75 dolar. 75. Ekasiyat. Ekasiyatı. Tokumları men çoğu. Alıp kalasın. Muga kança verişti? 70 verdi mi? Buğa berlik bu. Berelek ka? Joş çakışkana. Telefon numarini aytasın mı? Alıcılar olup olsa. Aytып koyayım mı? 707 47 57 10. Çakışkan dostlar. Joş. O çoğun uyuyan çaykan ya. 65. Boz bu. Şunday dostlarına жаңы жыл күнгө карабай атайын базарга чыктык. Силерди күтүп калат деген ой менен. Канча сурап атасың? 60. Канчанчы туту бул? 5-6 tutu. 5-6 mı? 60 ekan. Bura уже жашап калган эле ой окшойт. Kança kan diye vaykaslar? 70. Kança tutu? Bul da ay öyle. Gelip kalıp duru 10 tutudu değil. Kançadan kan diye vaykas? 33'te. Burgaç erkek. Erkek. Erkekler 33'te. Kança sıra odasın ya dost? 65. Ya. 65. 65. Burgaç erkek. Erkek. Erkek.
плюс-минус примерно түшүндүңөр да достор бааларды. Азыр элдин көбүнүн маанайы жок экен. Жакшы жол көрбөй атат. Көрүп атасыңарбы? О, чоңуй канча экен, я? 115? Канчанчы туту? Алтынчы туту 115 экен. Bu mal ötpey kaldı, elin настроениясы жок. Канча сурап атасыз я? 75. Канчанчы туту? 5-шisi мына урсагында. 5-шisi урсагында. 20-25 күннүн ичинде туйт да 1 айга жетпей. Салам айтып койсоңор болот. Канча экен могу чоңу я? 75. Канчанчы туту? Экинчиси боз экен. 75. Канча экен я уя? 75. Боз бул да. Боз. Эркек. Канчанчы туту? 75 экен достор. Аз торпоктор жапты бир сыйра көрүп берели. Ошо менен болду окшойт. Каналга каттыбыз достор, 11 000 болдук. Барыңарга рахмат. Негизи ушу мал базарга биздин постоянный көрүүчүлөрүбүз бар, ошолордун аркасы менен эле келебиз. Канчадан экен я? 55 1 65 кунажындар. Altmıştan da kунажын. Kança eкен ya dost? 75. 75. Kançançı tutu? Ya. Kançançı tutu? Bu tuylek mi? Tuylek bu. Kунажын mı? Kунажын. 75 eken dostlar, kımbat. Kança eken ya? 150. Na, moynun görseňer, gileygen. 150. Kançadan boldu ya? 54. Erkek kaçarlar ötken bazarda adayla eкен. Sizlerki kançadan boldu ya? 40 000'den. 40 000'den. Biraz ile ayırma var eкен, biraz. Yok bugün kişi de az, mal da az. Kaç sıra odasar ya? 81. 85 ken. Hazır una bazar qarabız bura. Al jerde dele bugün unaların sаны az. Aleksan. Sizlerin papisi olan men. Ha, жақсы. Постоянно көрөм Москвадан. Рахмат, жақсы. Жақсы тартасыңар, рахмат силерге дагы. Рахмат, чоң рахмат. Ушунча жүрүп тургула. Рахмат да. Биздин катталуучулар экен. Канчадан сурап атасыздар? Ургач эркек. Ургачылар. Канчадан беришти аба? Бүгүн базар кандай болду? 3'ten beri de 5 öyle. Берген жоксуңар. 4 olsun. 24 40 болса беребиz дейт. 23'төн бериптир. Ургач эркек. Erkek Канча сурап атасыздар? 30 беришти. bir olacak. 30 берип атышат дейт, бирок берсе салмак. Канча экен я дос? Ургач эркек. Постоянно көрөсүң. Рахмат. Булар да биздин катталуучулар экен. Буйрса. Жакын карада мал базар толугу менен эле биздин катталуучулар болуп окшойт деген ишенич бар. Мал базарда жаңы жылдык. Александр, кандайсың? Жакшы? Жакшы. Караколлаштын эмесизби? Ошол. Сүрөткө чыгсам болобу? Саспай бир, башка күн,
Дагы катталуучубуз экен. Ургач эркек канча сурап атасызар? Ургачы эркек. 35 экен. Бүгүн бираз кымбат. Муттар жакшы. Бактан бир сыйра бир койлорду бир көрүп берели. Бир атала. Канча сурап атасызар, таксыр? Сатылбай. Жөн эле выставкага келген окшойтон. Огочкорлор канчадан болду ат, койлор? 22ден экен, достор. Канчадан болду ат, 17. 17. Мунун патологы экен. Жана киребериштеги 2 кой жакшы болчу. Канча экен козо? Канча ошо канча сурап атасызар? Жакшы. Бүгүн баалар майрамга карата бираз патолог сыяктуу экен. Өткөндө азыркыдай козулар 5тен ылдый эле турган болчу. Ошондой бүгүнкү базар ошондой болду. Кыска нускалы достор, көзүңөр көрдүр, базардын ичинде киши деле аз. Элдин көбүнүн тада манайы бираз жакшы эмес экен. Анан эл аларга кайра барып эле сурап, алардын да көңүлүн бузбай эле коелу, аларды да туура түшүнөлү. Ошондой достор. Катталабыз. Барыңарга рахмат. Барыңарды келе жаткан жаңы жылыңар менен биздин канал менен бирге болуңуздар. Саат 12лерде да буюрса Каракол шаарынын аянтынан Каракол шаарынын аянтчасынан да ошол жерден эфирге чыгабыз. Бүгүн Нурлан Насип, Эрлан Андаш, Гүлнур Сатылганова, анан дагы майда бараттырчылар байрамдык кандай жакшы иштер жакшы. Колдонодо өтө атабы? Чалып атчыбы? Бүгүн да маза базарга кошуп чыгарып коем. Ошо өткөндө эрди. Реклама албадык беле ошо жигиттен. Ошо достор, каналга катталабыз. Барыңарга рахмат.